Dumelang gape bagaetsho, re buile re mo metseletseleng eo ya rona ya moitsi, know him or her. Ke go reetse ka re subscriber, ke go reetse ka re like-a, ke go reetse ka re share di-video tsa rona. Gompieno re na le moyeng wa rona wa ntlha, moyeng o e leng gore tota ke tsala ya me, ke mo rata mo go maswe. Re tlile go bua ka dilo di le dintsi tse e leng gore o mo rediong, e le gore o tshela ka bogole, e le gore ke ntate ko lapeng, e le gore o dira dilo di le dintsi. Jaanong mo letsatsing la gompieno re na le moyeng wa rona wa ntlha ke Clooks Mosiele, ba re ke Quentin ka Sekgowa, ba re ke the man with the golden voice. Re na le ene gompieno bagaetsho, a ke go mo tsaya. Mefuta e farologaneng ya kgatelelo ya maikutlo le kgatelelo ya tlhaloganyo. Mental health is a very, very, very important issue mo malatsing a gompieno. Ke itumelela gore wena tsala ya me ga o mo stating seo. Go ntle jang mo bona motho a tshwana le wena jaana a phatsima, bona ya go phatsima. Mme ke tle ke bue jalo ga o bua ka go phatsima raetso, go phatsima go bonolo, tsa metsi tsa sesepa ba selapa o tlhapela o itsha se o na leng sone o tla bona pelo a bona o sharp man bona ke thudu. Yes yaanong tlhokse ke re ke bue jaana ke re moreetsi wa rona ke moreke tsela ya gago ga re tla go boela ko morago kwa go kgatisong ya rona ya ntlha ke tsela e nkileng ya nna matlapa mme ka modimo e le modimo wa lerato, modimo o sa re latlheng, ke tsaya gore tsela ya gago le ga e le gore matlapa ga e matlapa go tshwana le maloba jaaka nne re bua ke buile yalo ke reetse batho ke ba raya ke re mo letsatsing la gompieno we are talking to a seasoned mogasi wa radio no ka re bolelela eng ka tiro ya gago ya go nna mogasi wa radio? Tiro ya gago ya go nna mogasi wa radio, se nka se buang go nna mogasi wa radio ke seo se sengwe se se monate thata
you get to explore botshelo ka leitlho le lengwe le le rileng. O nna le chance ya go bua le batho, o nna le chance ya go ka aga loago, o ruta batho. A ke re tota radio sentle wa ruta, wa educate, ke education, entertainment, o tshwanetse o ne informative, o itse gore sengwe le sengwe se o se dirang go diragala mo lefatsheng. Yaanong ga o simolola o tla o ithuta jalo, mme wa feletsa go kgona. Ke fela gore mo di-environmenteng tse batho ba tshela mo go tsone, go ya ka gore wena maitlhomo a go ga o ile ko o etseng, le gore wa go anya eng. Segolobogolo ebile ga o ka kopana le batho ba e leng gore kgale ba le foo ebile ba na le thotloetso, ba na le go ka go rupelela, ke teng fo tshwantseng o itshwarele teng. Yaanong ga motho a nna a ka botsa gore mo leetong la gago la go fitlhelela gore o nne mogasi, o tsamaile tsela e ntseng jang, o tsamaile leeto le le ntseng jang? Ke leeto le e leng gore nka go raya kere yaka o buile gore go na le matlapa, ke nnile dikgwetlho tse dingwe tse dintsi thata, mme gape ke nnile gape le metsotso o monate, di-moments tse e leng gore ke na le gore ke lebela ko morago be kere ya segolobogolo yang ga ke kopana le batho ba e leng gore ba tle ba reetse ba re mona o itse wa raga, re rata ka mokgwa o dirang radio ka teng. So ke dilo tse e leng gore di a nthotloetsa ko re dira gore ke nne motlotlo. Ke setse ke dirile more than 8 years ke le mo radiong, mme ke bapile thata bontsi ba sebaka le Kwakwabidi ya radio e leng Bra Ace. Kwakwabidi ya radio Ntate Ace Mabakanye, o itse o tsene mo matsogong a siameng tota, matsogo a e leng gore motho nno ka re radio le kgaso ya dikgang bogolosegolo jang ne le motho lo a tseleletsele. Da tla re Ntate Ace ke mo reditse mo radiong a re mosadi mogolo o bonwe a jesa noga motogo ka teaspoon mo stupung. Alright, so e nnile tsela e ntseng jalo e leng gore motho nna a tla tsaya gore mongwe le mongwe o e leng gore go dirisa lereo la seeng an able-bodied person e ne e tla nna tsela e ntseng jalo. Wena ga re ka e tsaya mo perspective-ing kgotsa mo leitlhong la gore o motho o tshelang ka bogole, leeto la gago le ne le ntse jang? Leeto la ka ke tsela gore ke leeto le tshwanang le la mongwe le mongwe, ke ka ntlheng fela ya gore nna ke farologanya fela le batho ka ntlheng ya my physique, ditebogo tsaka, mme mo moweng le tlhaloganyo le dikakanyo le go itemoga, ke itemoga ke bona ke tshwana le motho mongwe le mongwe. Yaanong seo ke sone se dirang dilo botoka. Ke gola ke le motho e leng gore ga ke batho ba dira dilo le nna ke batla go tsena ke a di dira la dintseng, whatever se se dirwang ke a se dira. So le mo radiong go ntse fela yalo, ga ke ka ikobonya ke re no nka se ke ka kgona go bereka ore batho ba go reng ore ke a go tshwana ke gore. So se se leng teng fela ke gore ke a itse gore ke na le talente, ke na le voice, ke na le botlhale, ke itse go prepare, ke motho o ke ratang go researcha, ke a kgotla di-computer tse le ne ke di kgotla tsele ba makala gore ke dilo tse di dirilweng ke rara ga di dirile le nna ke tla nna mo teng o re akaretsa wa gopola gore Rabakela ke a ba ke Rabakela, why not ba re o kry gopola no ba ya kae ke Rabakela a ke re wa itse ke ka mogoro go dileng ka teng ko lekeisane la rona le re godileng go lone la Ikageleng. O fitlhele le gore motho o tshela ka bogole jaaka o tshela ka bogole tota ke atle ke re go ya ka gore a wena o ikamogetse ga batho ba go bitsa matsene ko lekeisane a utlwa botlhoko kgotsa o etsa jaaka kgang ya gore a ke re makgwa ba re endearment go raya gore le ga e le gore ba mpitsa ka leina le ke sa le rateng jaaka ba tlhola ba mpitsa ko lekeisane la rona ba re ke Tyson, ga nne ke le motho o sa le rateng ne ke a go ba boxa tota jaaka Mike Tyson. Yaanong ga ba go bitsa jalo wa amogetse gore it's out of love
that means I'm different from everybody else kgotsa o e tsaya jang? Pele ga ke ne ke se ikamogele ne le selo se se nkutlwisang botlhoko because of ne ke sa tshwane le batho ke ipotsa gore why nna ke ntse yana batho ba ntse so, but as ke senana ke ikamogelwa ke itlhaloganya gore this is me, I can't change myself, ke a go nnana until the rest of my life, so there's nothing I can do about it. Se se leng teng ke gore ke kgone go ithuta go ka tsenelela mo botshelong le go dira dilo dingwe ke ka tlhaloganya gore ke ntse jaana and then ga gona gore sepe se nka se dirang ke gone gore ke kgone go kgotlelela le go ithuta le go itumelela botshelo. Jaanong ga ntse dinako di tsamaya ba simolola ba mpitsa ka mainanyana ba bona guys bona ska dlala so ke yona kgang eo gore o e amogetse gore it's out of love. Yaanong ne ke batla go bua le letlhogonolo from leitlho la go nna an MC. Go lo fa batho ma modimo ke bua le multi-talented. Yaanong as an MC jaaka moradisi leeto la gago le simologile ka e le gore o bone gore go nna moradisi go ka nna seo se o ka se dirang? Go nna moradisi go simologile ke santse ke le ko sekolong ke ne ka nna lesego la go nna le mo LRC ka nako e le pele ya ke tse gore no yana ba e bitsang but ka nako tse gore na ne le LRC, so ke ne ke wela mo entertainment, so mo entertainment go raya gore ga gone go organize-wa a concert or something ke ne ke nna part. Yaanong ka nako o fitlhela nako nngwe yaanong ke ebile nna ke sa le mo gore ke MC so tse pampiri ke tsenya batho no go tsena mang opa matsogo ka re yaanong gantse go ya every time ga go nna le concert ba na le go ngakaretsa dilwana tsa go tshwana le tseo le go lebelela fela baruti ba ko kerekeng ore gongwe go na le event go nna le motho e leng gore tla ba le MC, so ke ne ke le motho ka ratang go imitate batho gore okay in and everything not knowing gore no kante go fo ke developer skill one first time. Yeah, ga nna gore yaanong mochichu simolotse wa loma mochichu wa loma o MC yaanong ga go o gare ka go bona ga o le MC ko Valentine's ball ya o bakela a kry anong a itsore gape le ko bo Valentine's nyalo poetry ne ke tla ke ba betsa ka dilo tse dingwe tse di masifita batho ba go jela le matla le poetry ke gore entertainment as a general thing ke so se e leng gore yaanong ke lemoga gore o se abetswe ke modimo e rile a go dira in a different way from everybody else a ba go neela selo sa gore di dingwe ga iša dingwe gape like ke le motho o ke tshelang ka bogole ke le ka go ka navigate through life, so you get to learn a lot. Ne ke le motho o ka ratang go bala dibuka le nno yana ke santse ke rata go bala dibuka, so sometimes o fitlhela ke kopana le di-inspirational stories and everything ke re mare mo bukeng e fetsang go e bala this person o dirile yanana ba kgona go nna so o e le gore nna ke tlabe ke palelwa keng wa e le nna ke sale ke go nna se ke batlang go nna sone a kry itse gore ga o gola go na le dilo tse o ka di kgatlhegelang o batla go nna motaki le wena o feletsa o leka gore tla ke bone jaanong nna ga sengwe se tlhagelela ga ke bole ko morago ke a kena wa ke 3 second acting re ka go bara le Cobreeze acting ke dirile le one raitso thata mme ke tsela gore mo tikologong yaka ba itse ne setseng ke le ka dira di-drama tse dintsi thata go ne go na le this other character engwe ne ke e rata thata ke gopola ke le ko Rustenburg kwa mo this other organization ba re ke One Foundation re ne ko teng ne le competition e ne le rona batho ba bantsho fela e la ntlha re tsenela, so be nna gore yaanong go na di-monologue tse re di kwala ka Sekgowa but because of the way ne ke rata that character ka teng kore e le mo go nna e nkaparetse wa tlhaloganya ka ke betsa ka Afrikaans le Setswana le English. Di-judge tse ne di le da ka ba tshogile bomme ba le ba basweu ba le ba itha ba re anong mothako o ka re o possessed kante no this is me ke brata ke wa Mfrostana
ka pere background e nngwe telele na ke chikana le boakwa go nna mmasi gonna o polai gore no drama mongwe a kila ndare botsa ne o mmotse ka campus dance ere he campus dance ke lo ne se tsingile ka ele mo gamarano obviously o kgona go bona lo yena gore la hanga betsa sound e ka se need the way wa bona ke ra ne tla ke tlogele ba bana ke se ka tloga ka tsa everything wa ntlogae nka tloga ka tsa ba makalo o nya wa je ora ga nde matsogo a fitla ko mangoleng ta tloge ba ka kompote ka go ba ta tloge ba nkgobatse ya me be ke re tla ke tloge o itse wa mbola tlhoks yeah no tlhoks wa itse there's an interesting part ka botshelo ba gago gore tlhoks ya ka a ntse yana tlhoks ke motho wa rre tlhoks ga ile motho wa rre motho wa rre o tsontsa fase motho wa rre ke tau motho wa rre wa tsoma ke kgatlhwa ke gore tlhoks o na le mme ko lapeng tlhoks ke rre wa lelapa batho ba le bantsi nda ba tla ipotsa re ntle ka dimane itse go fasa dimane go fasa ke tsamile le manyora a mangwe a ko tsirile ke blind wa frostana kana go tsile tsa rona tsile a ke nna go na le testing ya go tlhabisana wa bona and then na the way ne ke le morisi ka teng ne ke tlhabisana le batho ba ileng gore ba feletse jwa tlhaloganya but kganye ne le teng fela ne le gore nna ne ke dirisa tlhaloganyo dirisa gadagte dirisa garakte ya ka go bolela gore a kere ne ke le kutsi ka mafoko bo poetry wa bona ne ke gona go motho wa mme ne ke gona go bua ene ne ke itse gore motho wa mme o rata dilo tse di monate motho wa mme o na le wa tlhaloganya le seneng ne le ngwe ya dilo tse ne ke di tshotse mo go nna wa tlhaloganya so mare because of my physique ne ke nna ba phela ba but as time ntse tsamaya ke simola ke mature and everything di dilo tse di buang di simola go make sense wa tlhaloganya o kgona le charisma ke ne ke na le one botho ba ka fela ga motho a mme utlwile botlhoko a tla go bua le nna o a go motsega le ene kore o go nna monate le ene o ikutlwa o phuthulla pelo People mulala gore your body move like a snake, love is like a rasta piece. Ne ke le kotsi ka di pick up line o tia o botsirle ka yeah o dangerous it's like a man of the golden voice o dangerous ka bo Valentine's a ne ba itse some of my friends ne ke ba kwalla di makwalonyana sort of di love letters nyana gore ba kwalle batho ba bone da so bo it has happened to me. The sweetest thing that ever could be. It was a fantasy, a dream come true. It was the day I first met you. Ipotsa utlwa mo founu yaanong mare bothata ke gore ga mpona voice ke one mare matsogo a gore mara imane ke a gora re baby a kondirele babae o fetsa o mmolelela mafoko a nice a re ke batla gore babae ore ke tla go bona o tla bona fela ke betsa ntho tsa bojini wine o betsa ntho tsa bojini wine a ke wa itsara ka re no man wa tlhaloganya ya o tsontse o tla ka something no tsontse o tla ka something ba ke rata gore nna from the onset ne ke itse motho gore no nna ke motho o ke ntseng jana wa tlhaloganya se ka nna gore ga tsena o nna utlwa a bua le Chris Breezy da so tshikiji a kopana no kopana le gogomodu mo for the dinosaur so se matlo ga borete mon monna we ara ka tsara no mo kemereng o le nice no me o ibitela loro o greile mme motho nna tla botsa gore o ke eng sa se bone mo go wena kgotsa mme o ka se itse a kere ga o le motho mme potso engwe gape ne tla nna gore ke eng se wena o se boneng mo go ene gore motho o ke motho e leng gore nka ga botshelo le ene
Jaaka motho wa rre jaaka lekolwane ga o gola go na le gone gore o ipone le wena o batla go bona o na le lelapa, o na le family ya gago. So jaaka motho wa monna go na le di-qualities tse motho wa monna a di lebeletseng mo mothong wa mosadi. Ke dilo tse di bonolo fela tse di sa batleng go gore motho wa ya kwa leko. Tlhompho, wa bona ga go na le tlhompho, go na le motho o kgonang go reetsa, motho o kgonang go akanyetsa, motho o kgonang go nna le wena ka nako nngwe le nngwe go le monate go le bosula, e le motho e leng gore o enjoya go nna around ene. Kore motho o e leng gore o bringa the best in you, o kgona go nna free o bua whatever o batlang go bua le yone ka yone ka nako eo, wa tlhaloganya. Yeah, so motho wa ntse yalo a go fa bomo bo man le wena o tshwanetse wa tumelo kore le wena a gona gore o ka re nthare o ka se ko sukiring ko monateng ko leng peaceful teng. Ke se motho wa monna a se tlhokang se motho wa monna ga a batle modumo man a go wa bolelle tlhoks modumo motho wa re a batle modumo ya go gore mme o go tshwere soft go tshwere soft e bona go phatsima bona ka le maramanyana o na le mokhabanyana. Ne ke tla ke bua ke re wa bona ga ke tla ka gola ke duma le wena re wa itse gore ke gole ke le slender no manga ne ke le slender se sengwe gore ga phefo nne go tla diphefo mo radio gore mo TV ke ne ke tshwantse ke tle ka plana re gongwe ke nne le matlapa ka tsia mo kgetsing yaanong mo botshelong la go ka ja ba re dirang ga gona gore mmele le moya dilo tse ga di kore moya o le sharp o phuthologile le mmele le one o kgona go phutula di a tsamaisana. O ka se re o se sharp phela o le depressed o mare o ja o wa nona mare ga o simola moya ga go siama o phuthologa wa bona wa phuthologa le wena wa tsarologa relaxed because o warisiwa keng ne yeah ne a re leboge mme o re mo leboge thata gore o itse o go tlhokometse. Mme ke dikgwetlho tse feng tse wena le ene le iphitlhelang le na le tsone either mo relationshipeng ya lona mo leratong la lona kgotsa mo go nneng batsadi? Ke dikgwetlho tse ke tselang gore lelapa lengwe le lengwe le ka tsona le tsone tse ke fela gore ra ke rona re tshela ka bogole and stuff but dikgwetlho ke dikgwetlho re tshwana fela motho mongwe le mongwe fela ka motho a kgona go ka utlwa botlhoko maybe motho a sa bua sentle le wena ore dikgwetlho fela tse di leng teng hela jalo tse e leng gore motho a iphitlhela a le mo gare ga tsone wa tlhaloganya. So ga gona ke fela gore nna ke so ene so but se se leng teng fela ke gore ra tshwana ra breather ga la le nna ka dikeledi teng o na dikeledi a kere ga ka tsa nne tlile ka go thaba ba go tswa madi a kere le nna ga ba dira go diragala exactly o kry ke utlwile ga ke ntse ke etsa research kwa go rekisane kwa bare mana mothago re batla ya go nna mo leratong ya ka daimane ga mmele ma tlhatswa da wane ga mmele ma afosa relationship ke ya batho ba babedi. What happens on the left hand side should also happens on the right hand side. Le tshwanetse le thusane le nne motho mongwe fela ke tle ke rena ba bona ebile ga le thusana go nna botoka le tlhaloganyana botoka ga le ntse le tlhatswa dikotlolo fa le tshwere a conversation o tlhotse yang gompieno ke tlhotse so everything or maybe gongwe ga ne le o nna sa bua le wena sentle kgante ga le ntse le tlhatswa dikotlolo fa le kgona go ithekela clariteng fela foo gore mare boitse ga ba bua sentle le nna fale maikutlo a ka nako a re mme ke go bone yanong ka re o ne o kwatile ka re itla ke mo tlogela pelong yana e ko tlase le nna ke tla tla wa e bona le ntse le thusana fela jalo gonne monate o kry-e monna fela a feletsana le menwana e le 10 a na le matsogo a matelele a le makana re nna ke etse laedi no bo
dikotlolo tse di leso tse di tlhatswang tseo le wena o tsere karolo wa di nne leso akere jaanong ga o pala ko go ditlhatswa diaparo tse di leso tseo di apereng tseo o tsere karolo le wena wa o sa ditlhatswa wa re o tlhatsa tsaga o sa kanege wa o sa kolomake wa o sa apeye go na le borre ba itseng go gapa monate ya ka nnana ke maswe mo pitsaneng o maswe ke borai ga ke motho le disopo ke motho le disopo nna ke go lebeletsa ka re motho le di-7 gane ke motho le bo di shredded herbs bo di basile wa di bona utlwa dilo tse di monate bo di rosemary da so ga ke bona nna foundation ya ke a se ya 6 gane braya tsala ngwa rona ke batla gore utlwe kgannye tsala ya rona ke batla utlwe kgannye gore wa e faga paletse paletse e mpitsa Bratok Star ke faga gore nne fela o da go ke mona ke re ne Mansplat o ska etsa Bratok Star ha ke feta mo diphaletše di nnang teng ga ke feta go tswa le role di a itse diphaletše gore na ke tshameke go fuduwa batho gang ke gore ga ke botsa dipotso tse di ntsenyana ga ke di botse go go nyenyefatsa ke di botsa gore re tle re nne le awareness ka go tshela ka bogole ene ka go tshela ka bogole in all the you know re reng ka lereo la saying in all the sectors or in all the parts of our lives. Motho ka ipotsa gore mare motho ga tshela ka bogole a wa bereka motho ga tshela ka bogole a ona le talent motho ga tshela ka bogole go gore batho ba na le dipotso tse leng gore tse dingwe go re o ipotsa gore mara man a go a tlhokega dipotso tse ke di botsa jana e le gore ke dipotso tse leng gore di mo menaganong ya batho mme ga ba isi ba fiwe monyetla wa go kopana le batho ba ba tshwanang le wena ba ba tshelang ka bogole ba e leng gore ba butse dipelo tsa bone gore mo go bueng ka bogole jwa me go ruta ba bangwe ka gore ngwana a tshwana le wena yana ke atle ke re ke a kgola mme o go tsalang thata gore o go ratile ka mokgwa o no o ntse ka teng go na le bana ba le bantsi ba ba tshelang ka bogole ba e leng gore ba beilwe mo mantlong ba khieletswe wena ke tshamekile le wena mo strateng ko lekeisane ga ke ise ke bone motho o betsang deck break go nkgaisa ka baesekele ga ke ise ga wena fe no like ke ne ke bua gore like whatever se ne se diriwa ko kasi le majitse ba ne ke tsamaya le bone se ba se dirang ke a se dira so nka se re selo sa mpala ke ise ke se leke so a ke se leke ke pallwe mare ga ke ise ke se leke I can do it wa tlhaloganya so go ikamogela ke so se botlhokwa thata go ikamogela go tisa pholo pele mo go ena and ga o sena botisa pholo o na le lerato la go ithata then wa kgona go rata le batho ba tshelang around you mme this thing ga o ka ela tlhoko e simolola thata mo malapeng because mo lelapeng ga le itse gore ngwana o tsamaya ka setilo 30 wheelchair gore a gore le environment a yena tshwanetse le baakanye gore le tle le kgone go mo accommodate so batho ba tshelang ka bogolo ga se kgang ya gore ke batho ba iponang gore ba batho go tshela le batho ba lebeletse the surrounding e ba tshelang mo gone ga o mpitsa gongwe ke le motho ke tsamaya ka wheelchair ntare inketele ke a go batla go itse gore toilet ya gago e user friendly accessibility ya e sharp ga o bona la ka ela tlhoko mo mafelong a boiketlo ko batho ba iketlang teng ga se gantsi o ka bona motho o tshelang ka bogole ko because of re lebeletse accessibility lebeletse gore a mme wa kgona go itira dilo dingwe nagana ela ra ituru tshwanetse ke bitse batho ba nkise kae ka gore ba nthuse kae ba thusa kae ke itse gore ka naganne loago le ntetlelela accessibility le teng ne ke a go itirela dilo tseo ke iketlile hela sena mamata gotlhelele yaanong ne ke rata kgang ya gore jaaka o e bua yana bo nkgorogisa sentle ko kganye ke batlang go e botsa gore
jaaka gape o le motivational speaker ke eng se se go dirileng gore se go fe that energy, that se go fe that courage, motho na ka ria bo khatlhamela masisi bo ba gore o tsene mo the motivational speaking business? The motivational speaking business gore ke tle ke tsene ka yone ga ke ne ke le go sekolong ke le student bangwe ba ma-teacher ba ka ba bangwe ba itse gore mare bosutu ba ka se bo le bo ke bo fa bo wa bona batho go ga nna letsatsi le lengwe go ne go tla motivational speaker mongwe e leng gore ile ga bua something se na se bua se ne sa nkgoma mo moeng Semex na tla ko sekolong ba mo invitile yalo so the story ya na bua ka one and everything ka ga ke re mare le nna ke gona le something man ke gona go ka jaaka fela khona go emana a bua le batho le nna ka khona go bua le batho ka the story e ke batlang gore ke tshele le go motivate batho ba bangwe ditse ke di dirang more especially batho ba ileng ba tshela ka bogole gore ba itse gore lo ena o ka khona go fitlhela ditoro tsa gago ga gona sepe se go emeng mo tseleng so ile fela se nna bua le nna that thing yona ya staka mo go nna gore kana ke motho go rata go kwala ditori ke motho go rata go dira o gona go bua le batho fela ne ba go utlwa and everything so I was yeah ne ke makere bana wa goro a go amile a ka mile ka ra okay then ka ga mogopolo gore ke re one day le nna yeah maybe ke tle be ke bua le batho so ene le gone e se gore maitlhomo e le go bua fela le batho ba sa tsheleng ka bogole ke bua le batho botlhe either way le mona le sa tshelang ka sone mona di go tsa tshelang ka sone so ga gona le o leng gore o se tsaki ya feta gore go mo se tsaki a nna le something ba khona go overcome ke motivation mo go mo ne wa itse ke atle ke e rerile ko dikolo ka be ke bona ka mokgo e le goreng ga wena o bua the environment changes ka be ke ipotsa ka be ke bile ke rata gore tsatsi lengwe ne ka re dikolo kgotsa lefapha la thuto la bokone bophirima e tse motho o tshwanang le wena o e leng gore o kgona gore a bue le batho from all spectrums or different backgrounds gore no ga e le gore letlhogonolo wa kgona e le motho e leng gore o tshela ka bogole ke eng se se go pallang wena o le motho o feletseng o e leng gore o kgona gore o dire o itirele ebile what's more easier ke atle ke re bana ba go dikolong yalo ke ba raya kere wena lefatshe le go lebella botoka gona le ka mokgwa le lebellang le tlhogonolo ka teng e le gore ke buisiwa ke kganya gore dinako tse dintsi ke atle ke ere ga e le gore ga ke na nako ya gore ke kgone go nna an MC a be ke re bona go na le motho keo ke Talkstar the man with the golden voice ga o ka wa mo founela a ka go thusa ebe nna ke le monna Motswana ke utlwa pelo ya ka nna botlhoko mo goreng batho ga ba ise ba amogele gore motho o tshwanang le wena o na le bokgoni di-opportunities tse dintsi di go feta ka ntlha ya gore motho wa ba lebile seo se nang sone ga ke batle gore go thata gore nka e tlhalosa gore ka gore ga nka re seo se nang sone go raya gore ga o motho ga nka re seo nang le sone motho o mongwe o fila gore mara ga a tshwane le nne o ikutlwa jang ka gore motho o tsaya tshwetso ya gore ne ke re ke a go bitsa monna a Motswana ga a kgone gotlhe ga monna a Motswana a re no letlhogonolo keo a ba re mare letlhogonolo a mme mare ha re mo tsaya camera re mo tsaya di-picture a the aesthetics the optics di tla siama
go na le gore a hire tlhogi ka ntlha ya gore tlhogi o na le bokgoni e go tsayang kgang o itse ke tle ke re wa bona something ga e se sa gago se ka se tle ko go wena but something ga e le sa gago sa go tla ko go wena go sa kgathalesege gore seemo sa go nna jang ore nako ya go nna yang ga e le gore ke sa gago tota sa go tla ko go wena wa tlhaloganya so la ntlha ne ke na le gore ke re mare ga ke kry di-gig ga kry so but ga ke tsaya ke lebelela di-gig tse ke di kry-ang ke di-gig tse e leng gore somehow ke bua a story gore ke planta a seed or maybe no go tlhokagala gore ka nako e be ke le foo ke gore ke tsela gore di-gig dingwe le dingwe tse ke di kry-ang ke morero because of some of the things tse ke tlebeng ke di bua ba bangwe ba tle le gone nang ba thanya gore okay ba yone this guy o tsene ke itakere ke motho o so kanto ke motho o so more especially like simola ke tla go dira metlae ka nna go gone ba simolang go bona gore mara motho ke motho wa batho motho o shapa batho ba ntse ba itse batho ba ba tshelang ka bogole re le bitsa e gape le bitsa tse batho le batho ba ba happy man pelonyana e tshesanyane teng a batla go thusa morara ke shapa still a insista gore so nna ebile go na le mafelo a mangwe mo marekelong a leng gore tlela ke le mo line bo gote o ska ba tlo nna fo o fetele fela kopeng wa tla bona so na the way ke itsang ka teng ke na go le ba di weapons ka na ke tla ke fetele kopeng wa tla bona so ke na go gape le go itsa ka mokgwa motho o itsang ka gone everything gape le one account go tshameka karolo ka ntlha ya gore a re bogolosegolo jang ga o tsamaya le nna ga o tsamaya le nna o ntse isitse tsela go ya gongwe le gongwe tota go ya gongwe le gongwe ga o tsamaile le nna ba makala ke go latlhelela lebotlolo le le rileng ke batho go le bua ka leina lebotlolo le le rileng ba re wa le mo latlhelela fela ke re eno ke a itse gore motho o na le bokgoni ba go tshwara lebotlolo le yaanong o kry-e batho ba makala thata mme le gore ga se gore ke dira jalo go nyenyefatsa kgotsa go go tsa otherwise mme le gore wena ke a itse gore o ikamogetse o itsere jalo ke a tle ke re batho ba le bantsi ba tshwanetse gore ba leke jalo ka bojotlhe gore ga ba dirisana ga ba leka go thusa motho yo o tshelang ka bogole ba leke go tlhaloganya gore where do they come from and batho ga ba leka go thusa batho ba ba tshelang ka bogole ga se kgang ya gore o ntirela favor kgotsa auction nthuse jaaka nka bo thusa motho o e leng gore ga a tshele ka bogole tsela tshwaetso nna ga ke se ke re ke yalo ga re ise re bue ga re ise everything mara setse o nyenyefatsa tsela ko tlase and everything so come to me and get to know me then we will take it from there o tla bona gore mara the man get sharp on first ora o ke o diaba wa so ke one kganyeo yaanong ne nka rata gore pele re ka garela talks ako o bue fela ka batho ba e leng gore ba tshamekile karolo e bokete karolo e o tsang gore ke namane tona ya tiro mo botshelong jwa gago go fitlhelela mo o fitlheletseng teng e ka nna ke itse thata gore o bulo a rata go nna mogasi wa dikgang ke a itse gore ntate easy ga o batla go dirisa ntate easy no o buisa dikgang like bontate easy ke batho ba e leng gore ga ke tla ke ntse ke tsena ke simolola ke rata Setswana ke batho ba nthotloeditseng go rata Setswana le ka mokgwa o natle a bue a tsa kgang ka bona a tshameka ka mafoko a tlhaloganya kore di wena a tshameka ka mafoko teng a go gogela kore le ga no le ko kitcheneng kwa o dira se o dirang mo kgona go utlwa re mara go fa
motho o puo ya e buang o e bua ka matsetseleko le manontlhotlho. A ba mpolang Moporesidente Cyril Ramaphosa o tsaeme baagi ba Aforika Borwa ka lefoko, mme mo puong ya gagwe o na a le mathata banna ba e leng gore ba tlhokofatsa jalo basadi le bana. Mo gaetsho re bantle rotlhe. That easy. Ke lo ka be that's who. E leng gore no e roba lebile boeletsa gore wa itse keng he might not know mme o tshamekile karolo eo mo botshelong jwa gago. Batho ba tshwana le bo Stone Seate Setswana se ba se buang mo dipoko tsa gagwe and everything ke bone batho ba ne ba ntotloetsa, mme motho o tsereng karolo e tona thata ke re Moruti Kapi. Ke mongwe wa batho ba ba tshamekileng karolo e tona thata mo botshelong ba ka, bo the late re Omdabut. Ke bone batho ba tshamekileng go fitlha fo ke leng teng go nkaga go nna motho o kileng yone. Le batho fela ba ke setseng le bone bagolo, go na le bagolo bo mme ba e leng gore ba tsere karolo mo botshelong ba ka, le ga ke tla ke ntse ke tlotlo ba ka fa le ka fa yalo bo mme mokgatlhe le bone mokgatlhe ke batho ba e leng gore ka nako nngwe ne ga mongwe o ko tlase fela ke ba nagana gore ke bua le bone ke kutlwa ke phuthuloga. No, tota ba bua nnete fa ba re ngwana sejo wa tlhakamelwa. Mo goreng go botlhokwa gore re le maAforika re le Batswana ke atle ke re ga re ka busetsa selo seo into our communities ra go simolola go nna le bana ba e leng gore ba na le tswelelopele ba batla go nna batho mo gare ga batho setšhabeng ka ntlha ya gore tota ke dumela gore ga nne batho ba ba rileng jaaka o setse o ba kaile ba sa tshameka karolo tseo mo botshelong jwa gago nka be re se fa gompieno nka be re bua kgangwe fela go tekana le tlhogonolo jaaka ntse jang ke letlakala fela o ntse kwa ke batho ba botlhokwa thata batho bao. Nnyaa ba botlhokwa thata mo botshelong batho go thusana, batho ko go rekelagana go utlwisisana le go ka leka go bopana wa tlhaloganya. Ga re tla re ne re gola re itse gore lelapa lele bagolo ne ba itse gore lelapa le ga go sena bagolo lelapa le le tshwanetse le tlhokomelo le ka Setswana kgosi ne a netefatsa gore lelapa lele bana ba le ke dikhutshwana ba tshwanetse ba tlhokomelo. Jaanong ga re ka e tsaya in that way, in that sense ra kgona go nna le setšhaba se se tlhomameng se se na leng lorato, se se na le molao, se se na le tswelelopele. Nkwetse morwarre nna le wena ga re ka bua ra go bua e be bo sala bosa, nna le wena e be ke gopola Setswana fa se re tota kgomo boloko kgetsi ya puo ga nke tlala ya re o seke wa bontsha jotlhe wa itse ke tla e feleletsa fa puo ya rona mo goreng ke dumelang gore metseletsele ya rona ya moitsi no him or her ga e tlo go fella fa ya gore tsa this is one of those second episodes tse e leng gore ga o le motho o le tlhogonolo ke dumela gore Modimo o sentsane a tlile go go ba fa o le motho o le tlhogonolo ne ke re rona mo moitsi re go keteke o sentsane o tshela re go bontshe lerato o sentsane o tshela re gore re ra go bona o sentsane o tshela re gore re go eletsa masego le matlhogonolo o sentsane o tshela ga gona sepe se re go bileditseng sone ko ntleng ga seo gore o itse fela gore morwarre ra go rata o itse gore morwarre re go ratela dilo tse dintle ka ntlha ya gore wena o mpho mo matshelong a rona talente ya gago is a cherry on top re gore jalo re le setlhopha sa moitsi re gore re a leboga. Ke bogile thata ra itse gore botse re nako le motsotso ya go tla go buisana le nna ke leboga thata
le nna ka re moitsi a e gole modimo a oketse go fetisisa fa go nne le koketsego e nngwe namatsana mafoko a ka bogela ke tleng ke a bua ke re a game of life doesn't look like football. You have to tackle your problems, block your fear, and score a goal when you've got an opportunity. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Ka go dialo Pula bagaetsho nna jaaka ke lela ke kgosimang la itse gore ka tlwaelo ke atle ke re modimo ke lerato ke modimo o nne le pelo e tshweu fa o le motho o nne le pelo e jegang fa o le motho o nne le pelo e tletseng bopelonolo fa o le motho gonne pelo e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng bomodimo e tle re fa o tsamaya mo mileng mo o ife motho yo o e tlhokang ka ntlha ya gore re tsamaya ditsela tse di matlapa ga o mo ifile o mo file modimo nna ka go rialo ka re tla kopana gape mo letsatsing le le latelang fa modimo le badimo ba ratile salang ke a leboga